Siad an tór an Journach Ganéin is agus tásúlam gur bhaint taine was na hór an gudín agus bhhail an buchas an laci le bríd as chuidir go chumid teannacht. As Robin chiding a tar. Fiachra in Beidh Stein. Agus mis Macdara ó Canéla rescúnte Gerald. So shut can Beidh go to Sacco again Beidh Mark on Mr. Willie? Ten county Christy Club. On Mr. Willie. Yeah, basic na herning gehouden. Ach, remember hippie. Maybe swatching. You're a guide? Oh, fair. So chin shut over on we Chalim Bug we get a holler in Aonach. A gundan chláir. Agus an sin ach dúirte máir le gur sí ráóg agus nach féitach sí chaán nar sí fiún gé na híine ag fós agus na bhah sí tríide go meach sí mór leis éidir le deach gur caiim bug tríide ag mór. Tá sé ben ána doch an fadón lá so tá tan hámantaí áiríoch an sílim. So stoig an eich sí go marga ach hennig gréisi brogra. Ní hiige man tóran se ceart a chirbe ach tá fón jazz leis beidir gur níos mú versi an ámakins no beidir rang áhaig ceangus na háitich sin vís an sean ára na cúpla so dí beidir gúil céad vers an scúla scéal míní go crín agus go ddíceach maid níos mó beidir gur scéal beidir mach nimmer go versi an gan hí. So siad béinach máir go gúnda chláir agus má tása go casagí in Aonach lema. So if there's a fair, there will be a fair in County Clare, and it's about a little girl who's mad to go to a fair in County Clare, but her mother won't let her go because she's too young. She's not even 10 or 11 years old yet, and she said when you're 13 you'll be allowed to go. She actually didn't say no, I think she's about to more that she'd be allowed to go. She just said she'd be big. Yeah. I'm just sharing a revelation with you that I just had myself. So, before I'm fearing the merch, Shachas and Aonach agus gur míle mágaí bhí sé banjas agus tasum go bheice muid sib in seo éis an blianta thugann nó beidir an bliana í ach cinse náfágrá bei míle fáilte rúpa yeah, done a couple of strums in what's a D?